Churchill apen wo ke pangreng pensi Karbi X Revolutionary United Forum claim bangatum keng kam kimi kachejor. Bibison Tokbi, Assistant Conservator of Forest Mati ECF Pen, Deputy Conservator of Forest Mati DCF Keman. EPHLC Racharia Songatum Dipu Pen Nilip an bike rally ajame ke paman pon. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Abirta Long Pen Nilisami, Mirinahan Sipi, Pini Abirtang Tong Pen, Arjuponikta. Ahudesi, Karbi Anglong Arad Akar I Hemprek Mate, Article 244A, Kilong Jiapan, Karbiari Soe Jangatum, Chingrum Si, Heleka Man Pen, Jesong Si, Ongdung Akarbiari Sotum, Army Police Arideng Pen, Apran, Jehodaisi, Longri Longpat, Karbia Khaya Parman, Panghumon an Kachesongasai, Deng Ponlo. Bonta aporani dambom kematha kachesong nang chelar bom si kedam tang surehini rain korai sianing kan chitia chekloni phai player ni KLNLF UPLA PDC ke lapen KPLT road homatum kachesong ing ton koksi hongnang bar pet pen risim kang tang do an government aphan jehodaisi monsam lapen kaching thora pharman lamdon che toksi monsam atomon pathirlo abarim heleke ot Song trok klem bang atum aphan rehabilitation atangka sitami government atum pipajir ponlo. Anparta Karbi X Revolutionary United Forum atum aphan amithang pen aking ke charjap thekji aphan DGP Hirennath lapen Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia atum kerap kepajir dona jok Dipu 5 miles city trok si so se local avo cheklojon thoma prang pen pangreng si pini thang thang ni phaing kora sirkebarni John Pharo isi Kechengsi aparman hithialong jorponlo. Lason thotsi kuligaw along sitami chiri trok near kepso se along le along abarim song klem banga tum pen cherap chetosi phuruyathe motorma bok thengthe bonghom hipi lapen kaprek lohan arche ponlo. Karbi Anglongor sota Karbi Bidrohী সংগঠনে 2021 চনত তেখেতসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত তেখেতসকলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ সেলফ ৰিলায়েন্সৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলে আগবঢ়াইছিলে সেই প্ৰচেষ্টাক আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি কিছু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত আমি এখন চিকেন ফাৰ্ম এখন ব্ৰিডিং ইউনিট এটা আৰু এটা হ্যাচিং ইউনিট আমি ডিফু টাউনত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ সহযোগত আৰু তাতে মাহে প্ৰায় আমি এটা প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ 30,000 মান চিক্স ওলাব হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰজেক্ট কৰি এতিয়া ইতিমধ্যে তেখেতসকলে কমাৰ্চিয়েল প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে তেখেতসকলে আজিৰ পৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰায় 80 বিঘামান মাটিত তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ শাক-পাচলি খেতিৰ কাৰণে তেখেতসকলে আত্মনিয়োজন কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে আলু কে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে পাইছে আৰু আমি আশাবাদী যে অনাগত সময়ত কাৰ্বি আংলঙত তেখেতসকলৰ ভূমিকা যথেষ্ট খুব ভাল হ'ব আৰু তেখেতসকলে নিজৰ সেলফ এমপ্লয়মেন্টৰ লগতে তেখেতসকলে ৰাজ্যৰো উন্নতিত তেখেতসকলে অৱদান যোগাব বুলি মোৰ আশা থাকিল Aporani mesen polote non cheklo jonni chonthom aphilote aparim songklem bang do ana phanta amethanga keng pen kachepar jap thek repji aphan inut along pen John Pharo hini awwaso ron ponjila pen local awo wholesales ador pen nangji polote nilitumalong nanghumri tami pusi Karbi X Revolutionary United Forum ajabang atum ningche pon niltum John Pharo si palin suri si sose labang swa awo kejor ni tum claim lo pini pangcheng lo hadak asong thak si pini dak kuligang olong same tum saikati ke angdeng claim lo ladak chiri troxicap la sanat bak ni tum 60 kilo thengthe fruit the lapen motor lapen son thak si bok lapen la bonghom la ni tum kati ki claim lo tum pini akemang pini ke claim ke dam nang li tum hanang ke hang akemang mang la hello je Karbi Anglong ongdung unemployed do pik se la song bang penili tum la song truck
ekor cetok det pen bang suri ni thak thak so marke thangna ta chokle movie pina son sidulu sida me non ke dam tang nili tumhan ekor cetok det pen batai nili tumhan ADGP sartum ADGP Hirenat lapen ke dak Karbi Anglong SP tum pen chenglok la law and order tum kapre katum lapen ke thegi ding tum non nili tumhan nanga cherapon nanga cherap nanga chitu dun bom ke thegi ding tum an pen nili tumhan kai ke sida me nang tum keson ke choklem ke dam sigi mejima nang li tum amena ke ngachar japan claim nai pu pen nang pu pen nili dum sida me pangcheng lo pini ke pangcheng nang li tum thenglong lo hadak lo wo sida me difu pas maila long sida me bo nili tum pinianian local wo suri ke thom baga wo dulo pini pen ke jor chenglong lo la pen hadak rainbow roster avuta pini suri thom pli avu ni tum la thelo non cheklo yonjoni pen philo de jormi po lapen ke asu ni litum non ke wangtang SP share lapen DGP Hirenat sana ke rapen ni litum income vitori C1 alone non 20,000 capacity or 10,000 capacity. News report Karbi Anglong Live. Lakhain korapho nilip constituency ke parlo Chokihola Sangti Langso Sarthing Tiarong Amekar Karlitang Biren Singh Tokbi lapen Sabet Intipiatum Asopo Bibison Tokbi aphan ACF ang hoipen pebat ponsi Deputy Conservator of Forest Art Pukimi kepek pontu Bangso jo Karbi Anglong Hamphang lapen Hemisi Adonarap Chephochero lapen nilip ahawar kaddu kavya phan nongme ekewan pi Deputy Conservator of Forest Bibison Tokbi mahang ke theklaki kedam tang Pharukresir kebra Troxy kebra phoning kan prayer chikloni phai inquiry ni Chokihola Sangti Langsorong alongsi pirthe hache ponlo alangli Chokihola along ke do Don Bosco Assumption English School along pensi Pharukresir kebra Troxy kebra ke thomaning kan kebat satlang chepa undunlo Higher Secondary Bank ke alangli Difu Government College along pensi chepa un ponlo Anparta BA sitame alangli Difu Government College along pen Pharukresir kebra Troxy kebra near kep aningkan chepatang ponlo alangli BA ke charli pon bomahut DGC SUS along tami AGS ang hoy chepahai ponsi Union Body along khidunlo alangli surihini ra kit homaningkan Jaluk Barialong kedo Assam Forest School along pen mesen ang thek chepalong dunsi Forester 1 ang hoy chepalong ponlo alangli ke claim kedam ke mesen la pen ke thek serajok pining surihini ra inkora pli aningkan anabangki alangli phan Deputy Conservator of Forest ang hoy pek ponlo Bibison Tokbi alangli ka chepaduk penajok Deputy Conservator of Forest ang hoy chepalong dunsi Karbi akhaya tuma phan lapen Karbi Anglong angkang pi lapen pirthe adang along ta nongnam kimi pache thang dunsi hemisi adonarap chephochero anparta nilip ahawara long thedung nongme ewan pilu Koilamati pen Samson Hingti Karbi Anglong Live Lakhain korapho nilip MSC constituency arlo thangthanga chikloni phain kora near kebarni All Party Hills Leaders Conference mati APHLC Racharia song atum pen Save Karbi Anglong pu athi pn ponsi anisi vetang bong pen Karbi Anglong ke parlo pon constituency trok so se ahawara long an bai ke pachi jeng pon pen palip dampa misi pachi thang ponlo Kewangji surihini roing kora planning kan MP Kiligalong APHLC mate All Party Hills Leaders Conference Racharia song atum MPang hoy ka che toidun jai ka thara phansi chedon sarpen MP Kiligalong che toidun pu MPang hoy ka chapati along nona phongke ka chipa haidun vekjia phansi chisik chedang pangcheng pon bomlo kidam tang thang ni phai ko raner kebarni lumba jong pen chengsi bokajan borjan sarupathar arnamlang pilapen nilip constituency along palisi mai do ponsi mai along lamthe ke pache thangke non ke wangji there po cheklo ni phai inquiry ni APHLC Racharia song atum ingtang kring pen mega rally armu chingruma maipi pedoji laswarni ke hemprek areli Karbi Anglong inglong apen thoi ke do inglong asotum an mate Karbi Anglong ta hemprek aning ke hangatum an laswarni chetong dun petlo nang pusi pache thangpon Athe non BJP sarkar atum ke hemprek ke hanghe latum ke shikshadol aronatang anta pejo pen pave bomlo Quality education puke pubom sitame thanbang atuma phan bainong kipi pen penangan athan bang atum acham damnanglo Mesen loke charli awar saika dure joine Karlitang Sumila ronghang pilapen Karlitang Rosmi terang piatum acham damnanglo Karbi akhaya atum ke Sakurita
angtan pen kewang keche kebea tumsi akithe kethe contractor pen kechenglok la tumsi cherai labji aphan aphai bat bomlo ilitum ke e anwan ingbo bomlo lasi nona phong ke ilitum ning chelar lete mate jayakatar aphan MP pahai lote lahai ki sung pen pejok vekpo la pen karbiang long ta hemprek long vekpo voter list keche kebe angtan pen kewang atuma phan ke dim klong pekpon pelo Sheikh Schedule Arona Ting Pensi, Clem Ponpo, Anke Ilitum Sakuri Pen Kecheng Lokta, Emethang Adim, Methang si Ajata, Cherai Longpo, Sita, Jong si Nona Pongta, BJP Le Ke Hailote, Karbiang Longke, Tong Tong Ke, Ching Thordunji Aphan, Jakong Avilo, Kaddo Kavita, Keche Ke Beatum si, Nang Cherai Pilapo, Kisung Apar, Kisung si, Ilitum Ke, Eson Peneson, Phonang Bompo. Labangso Mayalong, Suresh Tiso, Bikha Tokbi, Lapen, Anthony Bongrum, Lapen Ongdung, APA Chalsia Songjapo, Manpeng Kedo ke taking atum, Chitongtun. Kedam tang Karbiang Long Hur ke Chodot, PGR, VJR, along Lealong, Alam ki aputak, along ta, Prabjin Pen, Supreme Court, a Ordara Teng Pen, Tharli Sirakji, si, Kemi, Jong si, Akeder Polote, Alam Ningje Chota Hai Puta, Jongpon. Kadu Kave, Bang Pokep Suse, Atum labang so Mayalong safe Karbiang Longpu kapache thanga sai dengponlo Jongsi non hue MPP haidun tek lo polongte Karbiang Long ke aki jogwanang dopo Jongsi itum pludun det polote lab itum inglong akhitum sung pigji athe 2024 Jongsi BJP Jongsi majority bangji polotangte UCC ke implement tekpo UCC implement da lopolte itum inglong akhitum Inglong akhe itum like khay pitum itum chingbar dun inima itum reng dun unjima reng masid itum alang itum long chingbar masid mali lasin non dhuke by anyhow itum Karbiang Long pen itum APSC pen chedanun pamesi BJP party fan perem beknangji itum high beknangji laso lam si pini itum APSC songjadang ke chiprin dut pen kan klem lil tum jatla pugelo Karbiang Long atok anu sosi kam klem pom lo Nasi rap doan payapurun povurun ke thegeding itum dhorom chipunang ne song chipunang ne party chipunang ne lo sorni ke itum episode si mas itum halabang so amaya bang ke labang so really bang itum peman man po lasi ka duk ve hemprek ke nang ji potum anke nang churi chuli thoblo labang so nang chitong dun labje phansu chuli Choki hola pen Sonjit Kro Koilamati pen Samson Ingti Karbiang Long Live Thang ni phaing kora ner kebarni Bokajan Rongsopia Long Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Paritsat mate AJYCP Bokajan Regional Committee atum chepatri ponsi ingdeng trok sikebra trok aphong Karlitang Ru Samson Singing ti Karliani Mesen pensi ketalon pon Thang chikloni phaing kora ner kebarni ada por phai sir kepa por malom pen jai mega ting pen pachitondun si Bokajan CCI adu AJYCP asong atum pen amithanga sai hemalong Bokajan AJYCP aro pen patir piponsi Ru Samson Singing tia phan Karliar ni mate kithiarni kachiki moja me dengponsi Ru Samson Singing ti akumena long milur chekai ponsi mir chebat pon pen Karbia pohosita me arak ponlo Adunto jai mega ting pen chikimo tang det pen Ru Samson Singing ti akayala moa puthak chingki chethan podoponlo Ru Samson Singing tia phan panung ponsi alun jersetame parju ponlo lapen aduntu AJYCP pen kimisen ki claim ke damatuma phansetame nong e pajir ponlo lapen labang so mayalong Karbi lamet amai phu abarim barimi ti pensi kadukave asonamung do ansitame japonlo mayalong AJYCP CC claim bang jitu phukon HPCF amaipu Laichaning Leng SGB Borsing Bay lapen penangan man ke dotum chetong dun si RDP dun Mayalong ka chetong dun atum pen jumesen alam chethan ponsi Ru Samson Singing ti Karliar ni mate that anniversary ke talon mesen pen pechun ponlo ছাত্র পরিষদৰ বোকাজান আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত আৰু জননায়ক Samson Singing ti আবৰ্ষ মূৰ্তি সংৰক্ষণ সমিতিৰ সৌজন্যত ৭৭ সংখ্যক কাৰ্বি জাতিৰ স্বনামধন্য বীৰ পুৰুষজনৰ তথা মহান ব্যক্তিগৰাকীক আজি আমি মাল্যাৰ্পণ পুষ্পাঞ্জলি তথা বন্তি বজনৰ লগতে আজি মুকলি সভা আমাৰ ইতিমধ্যে
চলি আছে আজি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আলঙৰ তথা কাৰ্বি জননায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিষ্ঠা আমি 2017 চনতে কৰিছিলোঁ 2015 চনৰ পৰা আজি এই দিনলৈকে তেখেতক আমি সদায় স্মৰণ কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমি এটা উপলব্ধি কৰিছোঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যে জননায়কগৰাকীৰ এই জন্মতেই হওক বা মৃত্যুতে স্মৰণ কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য নেকি সেইকাৰণে আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক আমি আদৰ্শ হিচাপে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে অসম তথা এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি মহান ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকক আমি উঠি অহা নতুন যুৱক খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহে স্মৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি জাতিটো আগুৱাই যাব পাৰিম আমি আজি যেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙত চেমচন সিং ইংটিক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ তেনেকৈ বড়োলেণ্ডত উপেন্দ্ৰ বৰ্ম ভীমবৰ দেউৰী যেনেকৈ এই ব্যক্তিসকলক আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই এতিয়া আমি চিনি পাব লাগিব যদি আমাৰ এই বীৰ পুৰুষসকলক যদি আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই যদি পাহৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জাতিটো কিন্তু আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে যে আদি অনন্তকাললৈ বিশ্বাস কৰি যাব যে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমৰ যিসকলৰ বীৰ পুৰুষ আছে সেই পুৰুষসকলক সদায় স্মৰণ কৰিছে আৰু অনাগত দিনতো কৰি যাব Bokajan Penanan Terang, Karbi Anglong Live. Lakhain Kora Trok, Dwarbagori constituency ke Parlopon, Dolamara, Dadhora, Loti, Krong Thomalong, Inut Sarlong ing Tipo Kulat Kupikoson Penlone, Mi Chopondet. Bangso Birda, Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok Biahin Pen, Arjulong Sik Tong Sekot Pen, Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Apan, Tangka Losi, Kisung ke Phove ka Bangphu, Sarlong ing Tia Phan Kerap, Papile Damlo. Rongarlo Penangan Kisung ke Boy, Keso Hutsidamik, Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok Biahin Pen, Kai Ke Kerap Donasonsi, Tek Ponlong. Bangso Jok, Pini Arni Tame, Tong Sekot Pen Sarlong ing Tia Hem, Mekecho Birta Arjulong Si, Kerap Pajir Ponlo. Kerap ke Pajir Dam Thega Pot Sarlong ing Tipen, Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok Biaphan, Kachoro Pajir Pon. Amen Sarlong ing Ti. Acha na niltum karjulong nali phan pini to dap provide chokolon penani dokan mi chodet pen ajok ton sikot pen adak education iam Richard Stock bi nali phan tangkerap polam the nali ko an rata phan mate education iam phan nali ningarong nali ningar pen Ahok lo nili ning charong lo pedap nili dukan poipa chopor mi chodelo ko an nili kisung thektik lo bonsita sar ili tonga chehon sar education EM Richard Stock bisita me tong sikot pen nili phan kerap nang pajir pot nilita choro papik lo la pen ningarong lo ate angbelang la education iam Richard Stock bisi ke chengsi lo ma non ma ke avela la sai education EM sar Richard Stock bian mela News Desk Report, Karbi Anglong Live. Lakhain Kora Trok Nilibemesi constituency ke Parlo Koilamati Hawar Pen Prek Jamalong ta Karbi Anglong district Ekewan Pivek Ru Samson Singing Tiaphan Kachiki Momai Peman Pon. Chokihola Ahawar Pen Pu Koilamati Along Tami Ru Samson Singing Tia Kayalamo Chetham Ponsi Mokewang Jilang Aphurun Anta Ilitum Chitengni Nangni Jongsi Ilitum Ru Samson Singing Tia Phan Man Peng Pen Chikimo Lote Hirjume Longji La Pen Kadu Kavita Chikimo et Nangji Alang Lipanki Alang Lika Chepadu Ga Joini Si Piniarni Ilitum Methang Karbiang Long Along Ripu Kachipu Long Lokke Alang Li Kachepadu Ga Joinelo La Si Kaiketa Chitengni Kertanglo Pusi Maya Long Aluhia Tumahin Pen Tham Ponrinti Students and Youth Council Mate SYC General Secretary Suresh Tokbi Pen Jalin Ponsi Ru Samson Singing Tia Phan Kachiki Moja Mek Paman Ponlo Bangso Hut Kachitong Dun Lake Abarim Nilip MSc Singnot Bay MS Koilamati Lams Kongchun Bang Mohon Singh Teron Nilip Kesias Rapchun Bang Rongbong Terang Rongasar Patoram Timong Rasing Singnar Kudam Terang Radasai Klembang Emmanuel Terang Lapen Ongdung Koilamati Hawara Long Man Peng Ki Doara Datum Chitong Dunsi Karbi Anglong District Founder Aphan Chikimodun Ajay Mek Ingsam Jin Pen
ปิจวนปอนกอยลามาที่เป็นแซมซอนอิงตีการเบียงลงไลฟ์ปินิการบีพรายม์ทำมาเบียร์ตากิลาปอนสิกังตัวนิกโลอาจูกิมิ